گلی میوان عزیز هم بخیر هاتن برنامه کردی خانه اکادمیا جشن زمانی کردی هم بسر سرا و سرچاوه هاتن حمد و ثناء و شکرانی جبوی خالق رحمانی و فصاحت و بیان دایه لیسان دایه انسانی بلی زمان مهر قدر خدای سر مرو ملت زمان خواهند داده که شخصیت خواهند داده که ملت که زمان خواهند داده که وندابون زمان دست پیکا باوریا ویو اکشون دین و ایمان ویه زمان شرف و حیثیت ناموسه و میر جنادت و هات بیجی نجیب کردنو آن نبیجن ام کردن اگر هم کرد بن کردی خسر بکن دیسا میر کرد بیجی زمانی بیانی چکو کنج منه لزمانی کردی لاش و چرمی منه او کسی بخوازه تیگیری خود نتبا خود بکی دوی زمانی خود بکی چونکی زمان ناسنامه نتویا هریا مزنه جبون همی خاصی کلبی خانه اکادمی خواست و وی روژا پیروز ناو گلده هی گشتر بکی ججنا پیروز چونکو ام بخوازی خباتن زمان بکیه میوان می قدر بلند هنه نها اوی سر مجارم با آخبه ماموسته بریز میت طایبش باشورا کردستان باشور هاتیه جوبر حتی برسه سرا و سرچاواتی ماموسته بیسا ماموسته زلکی بیامن ورینین من میری ادبیات نوجن یا کردیه فیزدی آربکر حتی بیده سرا و سرچاواتی ماموسته ما دنگبیجی ما و سربلندانی ما ارتوشان مام کلمه جیر کی دنگبیجی کی پرمزنه و ریا دنگبیجی پاراستنا زمان دکی امی پیروز دکن او یدیساش مانی صحتا لیره سسری ما و سچاوی ما جبو بشگیری کو افساونا دائمه به تایبت ام سپاسیا و سروکی باروی که احمد دویان دکن او کمیسیون زمانی کدی دکن بون هر نها جبو پیشکشی آخر بکی مهبان رومتی ما ماموسته مؤید طیب ام دعوت سر تکی دکنه کنم که ماموسته نها دیسا ماموسته و شیبی ماموسته زلکی ام ویجی دعوت دکی کنم که ماموسته اون کنم هاتون ماموسته می آرتور لیه ماموسته شیخ مسکوت جبو مدتاری بکی امی دعوتی تیکه دکی اون بخیر آقا ماموسته دارم گلی بران عزیز یه نها پیشکشی ماموسته معیت طایب بکی هلبست تا نوجن کرمانجی ده و سرپیهاتی نوی امی جی صحبکن دور ماموسته زرچوک یه پیشکشی آقا بکی داوی ادجی ماموسته بریز عبدالکریم شیرکی یک جوشا زمانی کردی جی شاوی که برده و آمازه ما و یه پاشه برنامه من بکرده دی ساجی من بخیر و خشیاتن ما را باید همی آقا ما مسکرم مرحبا جواره خیراتن براستی گلک کیف خوشیم کو ایرو دوی روژا زمان کردی دا جشن زمان کردی دا دوی دیار بکری برنامه که گلک خوش گل هوالا tabi dübende ekliyor çe bu hin kesa got roja zamanı kurdi hin kesa got cejna zamanı kurdi le ser ve bir yare bum ku cejna zamanı kurdi ve hem ya piroz ve rastiyoro Türkiye hoşum ku salonaka tijiji dibinem gelen peri jbo xabatin zaman edebiyat salonun nivala em dibinin sempozyumada semineranda gelek spasiyavetkim destxaşi رو همیاتkim minatın hatta ve deri bu guhdari اول em de reza axaptine bizin mevane me muayyer tayib tabi peşkeşvane me Mir Muhammed gotar le mepçeki veki sohbeteki bikeyin هنجارة پشت و برسه هنجارة مداخله دورا
ده مافیا خابتنه بکن بدن ماموستا زلکیف خوشویج بو کو او گوتارا خال سر همان مجاری پیشکش که ده مویجی بشکه و گرینن سر صحبت کن نیو اکادمیک لما ام نخازن هنجی تنه پیشکشی که گلک درج گوداری عاجز ببن معاید تایب راستی گاوه هلبستا کردی کرمانجی تیته گوتن یک شوان نادن سرکه یکو تیته ذکر کرن کرد جیانوی مخواست بیجم لی براستی جیانه که گلک برهمدار در واسکریه ماموسته سالا 57 دوی که اجدایی کویه و حتی روژامه به گلک ناسنامه این خواه تیناس کردن هل بسکاری بگیره پیشمرگتی حتی پارلمانتری و شانگری گلک رولین جدا گرتنه سرخوا امیو پیتر ناسنامه یا هل بستی ناستکن لی ایرو وک هل بسکارک وک روشنبیرک وک بیشن خدانه آخفتنه یاد گلک مجاران دا سیاستی بگیرن حتی ادبیاتی از خو گله که خوشم کو وک میوانه رومتی رو گلمه مالاوی آوا دل من هیلام حتی و دری هات سپاسی دکن دستپاشی روی دکن کم کسی توی بی خوشگوبران هجا از امریکا راستیجی خوشاد ببینم و سرفراز ببینم و از مهوان کردی خانه ما و روژه که دا جشنه که دا ناو زمان کردی هاتیه ناف کرن الدسپیکی جی اسلابین گرمین خوشگوبران و جدهوکا رنگین بو مردینا دیرین ناو مردین ناو که حسکیری الدفمه کردستان باشور به دهان کچ هنه ناویوان مردینه یا ماردین یعنی سلیمانی هنه هودیری هنه دهوکی هنه یعنی وک ناوی کچا ماردین کچن خوب ماردین نافت کن و ارتشته که کلتورا کرده ده هی گلک بجین زاروکی خوب ناوی باجارین کرده گندین کرده نافت کن حتی کردستانی بخواه کردستان ناوی کردستان جی سر گلک کچا هنه او که جی گلک دجواری دید بیرانتی سال نوته دا بید اوروپا تاتن کوبچنه دهو که یان سلیمانی ناوی و کردستان بو دی گلک ازیب دان سر خابور یان سر سنوری برهیب خلیل بله از جرا سیانه راستی جی که از بجداری چالاکیه که بم المردینه جاره که سر سیمپوسیوما دموکراسی بو زانینگه ها ارتوکلو یعنی هم بجنه زانینگه ها مردینه از بره وک پرلمانتار بغداد بجین ملت وکیلین بجن از بجدار بوم جاره که جی کافه که کرده هاوی که بچوک بو ام ملویر جی دیسا چالاکیه که ساکر اف جاره جی از مهوان کردی خانه ما بو من تشتکی گره خوشه از روژا زمان کردی یان جشن زمان کردی المهمی پیروز دکم هیویداریم همی روژن سالی روژن زمان کردی بن زمان کردی اف روژه جی روژه که گشه که میر جلال بدرخان کوبار هواری و درست کردن الفابه گانو و زمان کردی و بوی لبگر و محمو کردان ابرو همی جهات الفابه جلال بدرخان کارتیتن زارم که زمان کردی دا رنگ تاک زمان بتن وش زمان کردی جی زارابی کرمانجی حتی نهاب 6 الفابه هاتیه نویسین 6 الفابه کار هاتنه یعنی دست پیکی بجین الفابه عربیه فرم کبن اوا ملای جزیلی و احمد خانی بجین هر دست خوبه نویسین پاشینه ازانم که انجیل اسطنبول سال 1805 بود شتکی و سال اسطنبول
ارمنا انجیل کربو کردی الفابیا ارمنی اول بتا الفابیا دوا الفابیا سیا عربی شمو و یکی آسوری ارمنستان ناوی مراگلوف بو اوان الفابیا که لاتینی چکر یوانا بری جلال بدرخان بو بس پاشین سوویت بری قانون ایدر کرد گوتی او ملتین الفابیا وان نبتن لازم همو الفابیا کریلی الفابیا روسی بخار بینن ایدی او الفابیا لاتینی وندا بو الفابیا کریلی بو پاشین جلال بدرخان الفابیا خود چکر الفابیا کارتینی بگلوی الفابیا عربی بو هرما کردستان که کارتی تو کردمه روشنات جیب کارتینن او الفابیا جیل سر بنگه الفابیا جلال بدرخانی هاتا درست کرن بجین بری او عرب بجین فتح و ضمه و کسره ایدی اویا ما بو سه دورت اویا و هاتا نویسی برینات هاتا نویسی جلبوبت بتا 6 الفابی یا سورانی چک راحت تر بو اوان الفابیا کردن یا اوان مرا جزیری کارتینا او کارینا پاشینه در باسی الفابیا نو بون و هر اوه نکم سحک اینه ویدری و روش آبا و کردین دیاسپوری و تنانت کردین سوویتا بریجی ایدی الفابیا جلال بدرخان جیه خو گرد و اوجی راستی سرکتون و دستکفته که گل مازم بو از گل جاد بیجم اگر جلال بدرخان او الفابی چه نکر و سال 30 دا دورنینه او چند پارتی مهنه و او قاس الفابی مجی هبانه چند نویسکاری مهنه و او قاس نویسکاری الفابی مهبانه ده جلال بدرخان او اکلا کرد جبویجی امتخارم بیجین جلال بدرخان راستی باب زمان کردی نوه او زندید بینه تشد مدا وجدان مدا رولاکی مازم بو او میره زمان کردی نوه سیده دوره ام دیسامه جلادت بردوام کن گلک پرسه من هنه لیم به جلادت بردوام کن اری جلادت گربهشت سالن سیده الفابه خود دانی لی تاویش بر قدخه یعنی بر قدخه سیاسی این دولتین کو سنورین چیکیری دانندن نابینا کردان دا الفابهی باکورجی گلک درنگ بلاو بو کنجه ده خباتین 23 سالن به داوی جلادت بدرخان وک آفاکاری زمان وک آفاکاری الفابه باکور گلک وک شخصیتک هات ناسینو بربلاو بو رسمی وینه ویل باشور چاوایه کردین باشور جلادت چاوا دبینن راستی جی کو اوه بجین نویسکار بن و اوه کو بجین او فیری الفابیا لاتینی کن هر الفابیا میر جلال بدرخانه وقتا کوبار هوار درد کت سال 30 دا او کوبار هاته بهدینان هاته دهو که زاکو تنانت بوناف گنداجی چو یعنی بی وقتی پارتیه که کرده ها بو ناوی به هیوا بو او هیوا و خوی بون و اندامن وحه بون الدفمن پارزگرات دهو که بیشن خبر بون وانا بی وقتی کوبارا هوار بونه آبونه جماری کوبارا بجین هوار تاتن لی پشتی هنگه پراستی جی ایدی بو الفابیا عربی او الفابی نهات ناس کرن جلال بدرخان به داویه پشتی بجین کردمه یه باشورجی چون اوروپا هفدو دیتین و کبار هوار چاپ بوی جبوی جی جلال بدرخان او لیوگر اکا میجی فرهنگاوی هاتیه چاپ کرن رزماناوی بجین تیتا خاندن لیل دورا سلیمانی و هفدیده یعنی بجیم سورانی او لاتینی ناخینن و تشتکی خراب جی هنده در کتن گلک دجاتی او الفابی جید کن یعنی بجین الفابی ترکانه
الفابيا اللاتينية شو تركاجي قلم زمان الدنيا بالفابيا نفسن يعني هنا دجمنتيها بالفابيا جيتيان لأنها بويا يعني بويا بريالي دي أو الفابيا عربية فورمينو بس هبسر بنجه الفابيا جلد بدر خان هاتيان بسين جبركو توفيق وهبي يكو اف الفابيا نو داناي اوی تکلی نجید خواست الفابیا لاتینی چیکر و چیکر بوجی او اینگه مجرسون یکی انگلیس هبو کردی زانی و توانا الفابیا راحتر بخود چیکر جبرکو اوا کیون اوا ملای جزیری و احمد خانی فقیه طیران بینویسی راستی جینت هاتا خانه yani kejit tu dest nivîsê wan bîne yekê şarazana bitin nikaritin bixînin ji ber ku gelek deng hene Kurdî da hene Erebî da nebû mesela dengê ê ya dengê e ya dengê û ya ev Erebî nahêne nivîsîn bi cevê tu bizanî tu şarazavî heta bixînî bes ev alfabeya نو ام بکارت اینه که چل دهو که هولی یعنی کردستان باشور همیه ایدی الفابیه که دبستان تیتا خواندن همی زانن یعنی از تشتکی بجم گله جرا مناسبت وصادا پرسش مهاتیه کرن بجن چوا بویا یعنی نل ترکیه نل ایرانی نل سوریا تنل کردستان عراقی زمان کردی آزاد بویا يعني او عربي بري وصل ليبرال بنا زمان كردي قبول كرنا يعني شوابويا هلبت عربي بدرجي نا وصل ليبرال بكرينا اما شو زمان كردي بري دستوري بهات دان و زمان خواندنه سال 1931 تهینگه نتوین یکگرتی نبود گوتنه کوما ملتان عراق خواست ببت اندام کوما ملتان داوی وقتی انگلیز حکومت کرد یعنی وقت کلونیا که انگلیزی بود انگلیز سروانا فرض کرد گوتی هون شرط اکید بنا اندام هون ری بدن آزادی بدن همو زمان دیین عربی عراق بجا کردی بو ترکمانی بو سریانی بو يعني او قانونش مجبوري وادرخست جا وقت قانون دركتي سالاسيو ايكي دي بردوان بو بس درجي دا كرمانش بشانس بون جبركو سليمانية وانا دابو بريار دابو باريزگاه اوه هون بريد بجن ولايات جا سليمانية ولايات بو اوانا دست بفكرنا دبستان كردي كي لهولي رجي دست بكرن دبرا بهدينان همو قصاب يعني باريزگاه من نبو ولايات من نبو بجين دهوي بو زعقو بو آميدي بو ابا آكري بو هر چار دنجك قصابو كي بريار دستكي دايا دست موصل دايا موصل جي عربي هر شوبيني عراق الموصل يعني او نافدارن بنده وجل عربن لجوانا رينادا بهدينيا رينادا بهدينيا كرمانجي بخيني كانجي كرمانجي بو زمان مدرسة وخاندني بشتي سرهدانا سلامتو ايكي بس نكر دهوكي ايدي بجن زمان دبستاني هرش باقچه زاروكا حتى تو دكتوراي وردگيري او كرمانجيه ووكي ديجي بجن دائرة ما الرسمي فرمانجه ما زمان حکومتی زمان دادگاهی زمان یعنی چوا زمان ترکیه بجیم کارتید بساجی زمان کردی و کرمانجی دوره بهدینا همان ستاتوس هست. بله. سعید خوش ماموستا انقچه که وگرن سر مثلا میا هلبسته دید مگود که لکرولیم تهنه لپیتر هلبستی و هلبسکاریا خواهی ناسین چی بو سبب کوتا دست هلبستی کر؟ چاوا چی بو؟ بله من بس از تشتکی برهنگی بحث بکنم سر زمان کردی و امرو امزانی 6000 حتی 7000 زمانان لدنیای هنه
شوان زمانên ku heyň jî nîva wana ew nîv kuş milyonekî kêmtir pê taxivin û kartîn yanî ema bêje bergefa mirinê ne ew 3000 zimanê diyetmayîn. Ev çawa bêjin zimanê Kurdî zimanekî dewlemend e, zimanekî dêrîn e, yanî berî 500 sala edebiyateka bilind bi zimanê Kurdî hatiye nivîsîn. Nekem deynê Malayê Cizîrî û Feqî Tayran û Elî Herîrî berî wa jî hebûne bez berhemê wa vê dawiyê Seydayê Tehsîn Doskî dîroka edebiyata Kurdî destnivîseka Malayê Cizîrî dest ketiye sê helbest van hene û berî Malayê Cizîrî helbestê xwe nivîsayîne. Her sê jî medresa Amêdiyê ne yanî yek Mehmûd Hemîdî ye yekî dî her dukê dî jî Mîr in Mîr Sêvidîn û Mîr Qubat Bey evana birê herîkî helbesteka wî hatiye dîtin û Şerefxanê Bedlîsî jî şerefnamê da behs ketin ku wextê wî da navê 13 şairên Kurd ditînit. Evî navê Malayê Cizîrî neyne çikû hevdem bûye diyara nas nekiriye. Bez behsa şairekî ket Mîr Yaqûbê Zergî. Mane Zergal Mêrdînê ye ne? Zirkî ezbenî. Zirkî. Zirkî. Eja ew Erebî mixwandiye nivîse Zerqî qeêr nivîstin. Ew twêrê da behs ketiye dî ew helbestvanên Kurd evê ku wî navê wayînayn yan Erebî nivîsayîne yan Farsî. Bes Mîr Yaqûb da bêjitin dîwaneka wî ya eşarê Kurdî hene û eşarê wî ser Diyanetê bûn. Ew 100 sala berî Malayê Cizîrî bûye mixabin heta niha çi destnivîsa da navê wî nehatiye. Lê zimanê Kurdî wextê em bêjin berî 500 sala me edebiyat pê heye û nivîskî çûkî ji nivîsînê têne tespît kirin. Yani min lê gerîn kir kanê çend ziman evrûldinyayê hene zimanên zîndî û berî 500 sala nivîsîn pê hebûye. Tenê 25 ziman hene. Yani zimanê Kurdî bite zimanê 26. û paş lê gerîneka dî mikir min gotî çend zimana da şairek hebûye gîraniya Malayê Cizîrî û Feqî Tayran ku wana dîwan hene. Gela zimana dîroka we edebiyatê kêliya serkêliya qebrekî nivîsek heye. Ewana tespît kiriye ku zimanê wa êdî derbasî nivîsînê bû. Ama yeme Malayê Cizîrî dîwaneka mezin, dîwaneka gele helbesteka gele bilind yani twêrê da ev zimanê zîndî tenê 10 ziman berî Kurdî hene. Yani zimanê Kurdî twêrê da bite zimanê 11. Ji bo wê jî hiç sebebek nîne û Kurdek dilê wî bi zimanê wî bişewtin bêje zimanê me xweş ketiye ne zimanê me dîrokeka pir serwerî heye dîrokeka mezin heye û efrandinên gela mezin pê hatîne kirin. Şeira Kurdî jî da bêjin ne rawistiye ye. Elî Herîrî û Feqî Tayran û Malayê Cizîrî paş Ehmedê Xanî hatiye. Yani kêm edebiyatê dinyayê da ya Ehmedê Xanî berdiyarite berî 305 sala pitir. Yani berî 305 sala çend ziman hene, çend millet hene ku Ehmedê Xanî hebûye. Yan dastaneka wek Memwezînê. Orbilî evê Kurd nas û Rojhilat Nasê Rûs dibêjitin wexta mirov berê xudeta edebiyata cîhanê sê şair têne bîra mirovî ku riha milletê xwe, riha netewa xwe di berhemê xwe da parastiye. Yê pêşiyê Firdewsî ye ku şehname nivîsaye Farsî yê di duwa behsa Rostavîlî dike. Rostavîlî helbestvanekî Gurcistanê ye. Yani ew li vêrê cermana Rostavîlî wekî muqeddes û pîroz e. Hemî bajarê var caddeya herî mezin navê Rostavîlî ye. Bijdiyê sisê jî Ehmedê Xanî ye.
يعني روشالات ادبيات روشالات نافين وان هرسيات اينتن وسي نمونين جلب بلندن ادبيات خدا بجين وجدان وروح وحزا نتواقو تمثيل كرينا ويجي ما همي سببك هي ام راستيجي الشانازية بزمانكو بكي وام زمانكو حتى داويجي بفارسي ساعت خوش پرسامن سر هلبسته بو بله پرسامن سر هلبسته بو يعني پشتیوا شعرین مزن گاوا مرو دویجی تابی حتی روزا مجی او نری تکا هلبستی هیا ماموستا برهم سر نویساندیه معاید تایب رو دارید کی رودنت یعنی معاید تایب چاوا دست هلبستی کی رو چاوا و هلبسکار معاید تایب ناوی کردنشو پیوان نریتی در جهه خاکر بله من بو بحث كركو براين ما سوران السليماني وهوليري شانسي وهبو زمان كل مدرسة بخينن يعني دبستانا بخينن يما اسخركير دهوك يما عربي خاندية يعني من مدرسة قوامي بزمان عربي خاندية بس تشتكي الدفنة بو كساكي حتى جبالي جيدا وحتى نها دنابيني دو كرد بعربي هردو خبر ده يعني كردي هردم زماني آخفتنا ما بويا زماني يكيم بويا آخفتني لوقتي هم چونا مدرسة وقتي هم چونا بجي سازيان حكومتي مي وقتي تبيا عربي بقاري نابا جانكا تساكي بيا كردستان باشور اف نسلينو قط عربي نظام افي وكما مانا عربي زانية دي هم هر عربي نظام جالك هندك زانن جوانا بيتكو عربي زانن زوزو بارتين من سياسي كان ملت وكيلي البغداد كان وزير يعني بصاكي بولا رجال حمية رازينة اجي نجي او مدرسة عربي خاندبو سال 1907 بيانا قصدي آدار دا وقتا 4 سالا بجين آشتی چه بون او در شورشا كردستاني وحكمة عراقية بعثمون تويري دا ريباكير كل دهوكي بو باريزيا شستنهي وقتی بو ولایت ایدی همش مسلمه بوی ریهات دان زمانی کردی بکار بید من برایم روژه برایم نمازم هات مال دیوان شاعره که کرد چاب ببونو ناوی احمد نالبند احمد نالبند شاعره که بهدینی گلک پر برهمه شاعره که مازنه دیوان کردی بچوک چاب ببو گوتی اوه هلبستا کردیه از چوا فیری الفابیا کردی بوم از سالا دوی بوم یا سالا دوام یا مدرسه دسپیکی یکی آسوری ماموستای نبو عربی جا املاء مکر وقتی وکی امتحان مکر اوی کردی عربی گوتی لازم دم بسین درست عربی هات پشتیگه ورا کاغذ مینان نابه طلبه اکی گوتی کیه اوه رابو گوتی تپار چه زمان خواندیه او باوی نقل بو دهوکیه جا هوله توی صالب کردی خواند بود جمع جی کردی نبود عربی بوی سر صبوری ام بجیم بوی بحث کرد که فرق املاء کردی و عربی چیه من برای خدا از شینگه هین بوم که ایدی کردی بنویسم جا وقتی او دیوانی نای برایم گوتن بجی تو کردی زانی که قریبه بخینی من رهوان خواند یعنی چه پروبلم نبود او درسه که داست فیر ببوم بوی وقتی عبره من 8 سال بود جا مخواند همالویره ایدی مرقا هلبستی و زمانی کردی لدفن چه بود تشتکی دیجی عجیب گرتی الفابی کردی اش آسوریه هیم بود وقتی هم هاتین ام صفا نها بوین رضا نها ماموستایی که می ارمن ماموستای کردی بود و کانی از بوهوه و درسی بحثا هلبستی کن وزن و قافیه و شعر چیه بلکه یک شوه ببت شعر
جاما پشتی و درسی مدست نویسینا شعری کرد یعنی یک آسوری و یک ارمنی و بریم هدا شعرا کردی باشه مجی گل خدانی و کری بوش خو باشه کو قری خو بی شکلی و دینه خدایه از گاول ناوین دیوانین مایه تیب دینرم حتی نه هشت دیوانه نو چاپونه چار یا پنج باکور حتی نه لاتینیزه که چار لاتینی چاپونه چاپونه ناویا بومی گلک خوش هات یک مثلا پلنگ دما برسی دبن مرو دما تیر دبن یا دیتر نه آخ من پایا نه بام سوار دکت نه آخ من پایا دکت یا دیتر نه شف تیرا خونین من دکت نه روش تیرا خمین من دکت و هیری داوی گمی یک بیابانه یعنی ناوی دیوانه تب خوشی هلبستن چه دوست وەک ڕێزێکە هەلبەستەیە ئێجا پشتی وێژی دوو چاپ بووینە ئەیک بژت دەستێ من بەهی قەلەمێ مشینما پشتی وێژی خەمەکە کورت وەک خەونەکە کورت وەک خەمەکە درێژ ئەبە چار گەوریên برسی فانۆسەکە ژەنگیدا ئێکە دیژی بر حاضر بونه چتن بله نه برهم هلبستیانه دکومن هلبستا جیم بزاروکا نویسینه وقتی که ما کوارک بزاروکا در خست گره پاپولار بو 6 سالا کوارکا حیوانه بو ناوی کپر یعنی گره که تنی همال درو که ما 4500 دانه چاپ کرن همو جی تاتنه فروتن بجین گره جرا دیوابت واجی او خواندم ویره ده بو هلبسته دا وقتا من دست هلبسته کری راستی مجی هلبسته وزن و قافیت نویسا وکی او احمد نالبن بجین پاشینه از سالکا مدرسه اچوم اربیله هولیره ویره از جک هینی سورانی بوم هلبستن سورانی مدیدن یه شرکو به کس بون عبدالله پشه بو لطیف حلمت بو اوانا هلبست آزاد نویسا یعنی بحث سالا 76 کم یدی مجی دست بکر هلبست آزاد نویسا یعنی کردستان باشور از شوانم یعنی پیشیه هلبست مدرن یعنی هلبست آزاد نویسایی و پشتی اینگه بجای چون بغداد از طلبه بوم زانینگه ها بغداد من حقوق خواندیم راستی و بس مچجا کار حقوقی نکردیه یعنی هر اسم جولی زمان کردی بویمه جلوه داره دی کتاب خانه مازن هبونی وقتی دوی باجاره که گله بچوب بو یک کتاب فروشی جلی نبود دیوخانه جدینا و مش کتاب مدرسه پیوتر ندیدن بس چون بغداد بره کتابخانه مازن هبونه دی بجن سر هلبستا عربیان و مناسکر بجن هلبستین زمان دیجی یعنی شوانا تنانت هلبستین ترکی فارسی او دبون عربی جلوه دی بجن آراسته که دی یه هلبسته اسپتر هلبسته گشتن و نری هلبسته پاشینه امچونه از بوم پنابر سویده سالا 1983 حتی 96 ادیل بره به زمان سویدی اسپیر بوم زمان سویدی جی بجن ما دست بکر هلبسته اوروپی یعنی بخوام یعنی دست بکرنا بجن روشه بیلیامنا هلبسته شوی دست بکردن من وقت روزنامه وان کار روزنامه وانی کریه بس هر چی کاری که میکر بتن هر گریدای زمانی کردی بوده کل اروپا جس مامستای زمانی کردی بوم 10 ساله و اونکه جی از اکادمیا زمانی من اربیله یعنی تنی 4 ساله او ملت وکیلی یه بغداد پارلمان بغداد او کار میکریه دی همین گریدای زمانی کردی و ادبیات کردی بود ساعتها خوش مامۆستا هێدی بەر داویتێن کی ئەم کچێکیش هەفێ مامۆستا زۆرکێژی بدەنێتە gelek بدەنە باش شەبەتە تێر نابن ڕاستی ez xwazim piçekê tu parantezeke berfirehtir bideye
هم کوبارا کپری هم جه ادبیاتا زاروکا و تاثیرا ویل سر زمانی گشدانا زمانی هم یه زاروکا هم یه مالباتا تجربه که چاوه بله وای ام زانین کو ویژتن او ملت زاروکی الوا زمان کنا آهومن او زمان دی بمرد تشتکی راستیه وقتی نسل کبن بچن و زاروک کردینا آهومن yani ev zaman edi mırnavi zamaniye. Vakti ezil Svedi bum ez mamustay bijin zamanı Kurdi bum o zaruket Kurd han nedefme edil veri me dest bekir me brastiji edebiyata zaruka me tişteki wasa me nexwand bû. Ez ji bo karê xwe ez mecbûr mam biçim ji edebiyata Swîdî ya zaruka me xwand. Me ber Xwedayê çend kitêbxaneyeka dewlemend heye bo zarokên xwe. Elbêrê hingê bo min hizrek çêbû. Min gotî ez rojekê Kurdistan azad bit ez vegerim ez dê dest rojnamevaniya zarokekê. Cak te ez hatîm weşanxana Spîrês me da mezran me dest pê kir ew kovara kepir me derxist. Zarok gelek giring e ku zimanî dewlemend bibitin, zimanî jî malê da dewlemend nabitin. Yani heke em berê xwe deyîne ew peyvên ku em mal da kartînîn ku ev ê bila mala deyka wî babû wî xwişk û bira jî hemû Kurdî bavin ji mara wan peyva ji 500 peyva derbas nabitin. Her zimanekî sinordar e ew ê di çawa ziman dewlemend bitiye zarokî bana wextê dest dibistanê diketin êdî dibistanê bêjin zimanê wî dewlemend bit. Ji wextê em hatîn tiştekê zaroka nebû kirmancî taybetî soranî hebû. Soranî jî negeleyî bû bes hebû. Bes yê kirmancî qet nebû. Satim uca me gotî em baştir ew e em kovareka zaroka derxîn û hindek kitêba çîrok û tişta bû çap bikeyn. Êdî ew kovara kepir me derxist û zincîreyeka kitêba navê hezar kitêb ji bo zarokan. Ressamên gelek baş jî ressamekî gelek baş dest me kir. Êdî çapeka gelek baş jî çap bûn û gelek popüler bû. Êdî kepir li devera behdînan hemiyê belav dibû. Me şandine gunda çi ciyekê bu medreselê bû me bêpere jî cara şandin me got bes fêrî xwandina zarok fêrî xwandinê bibitin û twêrê da rastî tecrübeyeka gelek serketî. باشه سپاس مامسته دو پرسن داوی هدیه دی امبر داوی بینن مگوتو بو امزده درج نکن جبو کو میوان مجی هم یک دو برنامه دیجی هنه پشتی و یا مام کریم هیه پرسک سرویه یعنی روشان هیا madem edebiyata zaroka dest pêkir nihayî êdî zarokên me pêtir me teslîmê dijîtal û televîzyonê û medyayê kirine. Rewşan he çawa ye li wê derê edebiyata zaroka çawa zindî ye yan pêtir derbasî ser kanalên televîzyonê bûn? Ev berê kêşek, avêşek yan problemeka mezin bo me derket berê bêjin tesîra zimanê erebî bû û hemî deybavekî dixwast ku zarokê û erebî bizanin ji ber ku bersiva kar bikefte destî ji niha zimanê erebî wekî mildestpêkî jî gotî nemaye nav neslên nû da yê ku erebî dizanin nemayne. We bê gunda jî ji xwe nedizanî yani hindekî wekî memane ku erebî dizanin. Bes niha dijminekê dî bo zimanê Kurdî derket îngilîzî. Neke ew zarok çawa wextê me bêjin erebî zimanê serdest bû ji niha bûye zimanê îngilîzî. Medresê îngilîzî vebûne ev ê ehlî her jî zarokê xwe ev ê biçekê perê we hene hemû zarokê xwe dişînine medresê îngilîzî yani niha îngilîzî bûye zimanê duyê li Kurdistana Başûr şûna erebiyê. Dîsa jî Kurdî biçe baş da çitin û tesîra sosyal medya û eva internet û tiştê wisa êdî xwedê ez nava dihokê jî nav de xêzana da dibînim zarokên wan mav jî îngilîzî pevdûra xeber didin.
باش انگلیزی شون عربی گرفته بود بس خراب جی بجا انگلیزی بفته شون زمان کردی بگیرد او پروبلم هیا دو که جید عربی سلیمانیه یعنی مثلا خلقی ما بای انگلیزی هاتیه دی همو بر انگلیزی دش باشه مخابن يعني او خطره تبي باكور هي خرابتره تركي gelek سردست بيه المالان كولانان خواندنگه هال همو قادن جياني فرصة داوي از ببيجم روشا گشتي ادبيات و تايبتي جي هلبستي نهات شي الباشور تايبتي جي الدورة بهدينا بله نکه راستی جی کو بجن روزنامه کو وارو زمان حکومت همی گوه کرمانجی از بحثا دبرا بهدینان که تویره دا یعنی حتی از سال 82 از بوم پیشمریه یعنی از بجن دو که درکتمی دیرنا گنده بوین یه تا دیروک عراق همیه دا کش سال 21 باید دولت حتی سال 82 بجین نه کوبار کرمانجی هبود نه روزنامه کم در جران نویس کرمانجی روزنامه سوراوی دا درد کرد یعنی همو 12 کتاب حتی 13 کتاب و کرمانجی چاپ نبود آش سال 30 حتی سال 82 و چند 5 سال بجین و پشتی نوتوی که پشتی سرهردانی و هریما کردستان درست بوده نه روزانه 10-15 کتاب کرمانجی درد کرده ایدید رومان دا رومان نویس درد کردینه شاعر باش درد کردینه بجین اوی مثلا تیاتری شو سینمای جی گاون مازن هاوتینه بهدینا بجین گله در هنرمه فیلم وانا در و خلاص جواری گشتینه خدکه آکلونه خدکه دو که زاخو یعنی توی واری دا ادبیاتا کرمانجی پارزگی ها دو که آن بهدینا گله پیش دا چوه تشتی در خوشگرتر جی یعنی بله جناقت ننویسد زن ادبیاتا ما کلاسیک اما میروینه و وقتی مجیده اما دی ساهمی میر بونه لنها کش درکتینه جن درکتینه رومان نویسن هلبست نویسن ویژین اکتریت کن برای شرم بو اکتری جنن کرنت کرن دنگبیج درکتینه یعنی دوی ولی دا ویژین گاون مازن هاوتینه پیشکتینه گلای باش تیتا برچاون رو بده مالات آواز هده پشتی برنامه اگر پرس هون هندکارم دیسا سیده بکن همه در راسی دوچند دکتر زلکیف ارگون به ناوی دن زلکیف خوشوی بن گوتاروی سر ادبیات و نتوی پروری و چارچوبه دارم خازن صحبتی که بدین دست بکرین بپرسه که دست بکن اول ادبیات هیا زمان هیا یا نتوه هیا سپاس لاش بابا ویشی جشنایان جی روش زمان کردی پیروست کن راستی مردین هرتم دینا کردی جتی دینا باجاریم باکوری ده sebep emcare kedin açın merdine gerek yapmışım. Bu işte kedin kesin kuvve organizasyon ekle vanda karen beşa zaman ve edebiyata kurdine kunavuna mavaşta gerek karen dinjitkin evci ciheviye canam prani behevitiye kadveşin canam du bemrov heviyan jil birbirine ya rasti mijaramın ser گوت پیشک به مجاره وجی روزا زمان و روشان نجی گردای ادبیات نتوایی درفت یعنی کشه انوی از حولدم پرانی سر درفت انوی راوستم اون زمان ادبیات هم کاری که تاکیدسیه هم جی تشتکی کولکتیفه و جی دسته که حتی نها چندین پیناسه و ارک و برپرسیارین جیاوازین ادبیاتی چیه لگور پیوستین جواکان نتویان ملتان یعنی روح دمی هر جاره فرمی که ادبیات درخستیه پیش لیک شوان فرمان ادبیات نتوییه
edebiyata neteweyî nebûye maneya ku edebiyata ku bi zimanekî tenê hatiye nivîsîn. Lê edebiyata ku navaroka xwe taassuba neteweyî nîşan dide. Temsîliyeta neteweyî dike karê xwe yê sereke. Ev jî di serdemeke dîrokî de peyda bûye û ne dahînana me Kurdan xwe ye. Tiştekî cîhanî ye ku rengvedana wî di nav me de çêbûye. Ev edebiyat ziman, netewe û estetîkê bi hev ve girê diye. Yani xala hevgihandina gelek tiştane ne tenê ziman, têda ziman heye, dîrok heye, ritüelên neteweyan hene, gelek tiştan bi hev ve girê dide û wê dike tiştekî temsîliya miletan. Bi min bi vî navê, bi navkirina vê cara pêşî edebiyata neteweyî nebêjî, em ez bi risteyekî helbestvanê me navdar Hacı Xadir da dibînim. Ka ev têgihiştin kengî çêbûye. Hûn dizanin Hacı Xadir di helbesta xwe ya Şehswarî Belaxetî Kurdan da navê gelek helbestvanên Kurd dijmêre. Lê di yekî de û helbesta wê ya pir navdar ku di Rojnameya Kurdistanê de jî hatiye weşandin. Di dawiyê de dibêje li Kurdan geyrî hacî û şêxê xanî esasî nezmê Kurdî da nenabe. Yani ev helbestvaneke ku dizane berê xanî jî û berê wî jî gelek helbestvan hene. Lê esasê nezmê Kurdî çi ye gelo? Evane hemû divir de hatine komkirin lê tu li dîwana wî temaşe dikî bi min Hacı Xadir edebiyata neteweyî tarif dike. Ew esasa nezmê li gor serdema xwe her kesek edebiyatê helbestê li gor têgihiştina xwe ya wê demê pênasî dike û Hacî jî dibêje edebiyata vê serdemê ev e. û bi min di hinek gotar û xebatê xwe de jî destnîşan kiriye ku Hacı Xadir cara pêşî dîbaceya nem û zînê wek wesîqeya, wek çavkaniya serekeya edebiyata neteweyî derdixe pêş. Ev tiştekî girîng e. Ez nakem nava wan münaqeşeyan gelo memûzîn yani dîbaceya memûzînê li gor serdema xwe destpêka edebiyata neteweyî yan na. Lê ev bi baweriya min dahênaneke Hacı Xadir e lê xanî bi xwe jî di dîbaceya xwe da gelek bahane, gelek sedem wek metin dide dest ku em wiha fam bikin. Çi ne ew kodên ku destpêka edebiyata neteweyî ne, xanî dibêje xanî ji kemalê bê kemalê ne ji ber gîretek dest davet vê helbestê. Hatta ew risteya wî yani neş qabiliyî û xebîrî belkî bi taassub û eşîrî binêre. Yani sedema nivîsîna berhema xwe yek dibêje taassub û eşîrî. Ev yek ji dendikên girîngên edebiyata neteweyî ye. Yani alî ye. Taassub yani tu bi nasnama xwe ve girêdayî. Eşîrî jî hûn dizanin nav zimanê me da yani ew kesek ku adabeke civakî wergirtiye. Xwe temsîla xwe tenê nake. Temsîla komekî mirov dike. Evana tiştên pir girîng in. Ji ber taassub û eşîrî. Yani ez ne mirovekî pir behremendim. Ez ne mirovekî ez bibêjim pisporim. Lê ez alîgirim. Ez alîgirê tiştekî me û li ser navê wî tiştî ev berhem dinivîsim. Tiştekî din kaz li vir ez dixwazim bi bîr bînim. Hasıl ji înad eger ji bêdad ev bîd'ete kir xilafê mutaat. Behsa bîd'atek dike. Yani tiştên destpêk bîd'at hûn dizanin di jargona İslamî de tiştekî xirab e. Yani ew tiştên nû yên ku li dîn tê zêdekirin jargona İslamî de bîd'at tiştekî pir xirab e. Lê xanî maneya wê guhertiye. Maneyekî gelek erenî de bikartîne di mana nû da. Yani tiştekî nû ez dibêjim. Ez bîd'atek ava dikim. Ev jî bi min kodeke girînga edebiyata neteweyî ye û piştî wî pesnê ziman dide tişta te. Ewa ku dibêje safî şemiran bexware durdî manendê durrê lîsanê Kurdî. Yani ew
زمان کردی کو دوی سردم داشی نه زمان رهبریه بو نه زمان دین بو پیچک پرورده از ببیشم دکاربون امدکارن علی ترماخی وان دقیوان نشانه به که ببینن لی پرستیج از زمان کردی به تو آوای دوی سردم داشی بقاسی زمان عربی و فارسی نبو لی خانی پس نه زمان اف پسندان ده هلبستوان بریدا tabii ki Kürdi nüvisine o Kürdiye ki pırbaşı nüvisine lebve hişmendiye tünabi. Mesela divana Malay Ciziri da tutuşte kusanabi. Mala şanazi bu khatke. Şanazi bi hünera khatke. Ne bizmane. Ev bid'ata khaniye kubimen bahane ki pırbaş daya desteme daya deste Hacı Kadir kuvvet edebiyatı ki neteveyi avab. İca ev edebiyat اندزانن نتواتی نسر ناشنامه یا نتویا دن خواه پیناست که یعنی رقابته میدانه که تکوشینه دیگل دورو برن لما دا خلق نبیجتن کو اکرات خلق yani yedin hem hene u yedin hene yedin iddiaya van he le khanid beje iddiaya meje ez ve berheme به ادعای که کلکتیف دنویسی ابتشتکی گرینگه به معرفت به اصل و بنیاد یعنی دیسا پرستیج اکتخوازه بده زمان کنه صدما کردن مین با کوری در زمان خبردانه مسئله گرینگ به پرستیجه قیمت نادن زمانه نباشور نه زمانه که سردست خلاص خویه ما usta baş کرم کر برای خودن عربی کردن دولمند قیمه خواه به کردی ناینه yan Türki, yan Arabi, eğer evne bin İngilizce. Ev taasub jibo Kurdan pır gringe. Vek nano av gringe. Eğer tüve taasuba bxir, tü nişan nedi, tü jnavci. Yani kes dijminatiya ferbuna zamanında nake. Le pişti zamanı. Ne? Halk beje ne? Trump beje first America ne? Peşi Amerika. Peşi Amerika. Yani em Ligor şeriata İslami peşi em şu mesul. Yani مرۆڤێک و بکێری خەنێ دێ چاوە بکێری دەرو جیرانێ خۆ نه مرۆڤێکی بەلەنگاز دینێک نا دینێک خۆ دێژی بێژێت تو تشتێکی مەسئولێ دینەش بە بکێری خۆ نایە بکێری کەسێک دن نایە ji ber vê ev tişta ku min got teassub binêrin pêwistiya me bi wê heye em gelek caran sosyalistên me ji ber îdeolojiya xwe dikevin şerme bawermendên me ji ber dînê xwe dikevin şerme ya dibêje em zimanê heskin gelo خودی غنیمه منه به نه بلایک نه سرمه شیخ تشتک نه سرمه نه yani em akwas lavazın tişten beyin suruştiyen ku ayde mene em jwant kevin kumane çima ev taassup çene bu le ego khode ve ego idaya ne mrove ku ego ya ne ve ne mrove ego ya civakanji yani edebiyat netevi hatta radek ev radeji ev erişkariya milletin yani küçük kısmına milletin dire. İşte em milletek vuhane ku şu derfet destemeden nem zamanı kedin küçük kıl milletek kedin edebiyata kedin küçük kıl eri ev keşeyin edebiyata netevi hene edebiyata netevi vakti tu seri yüberdi ev milletin serdest ve edebiyata ki faşist u jibili xatu kesinar ev tişteki xirabe le brasti jibo milletin vakme ev tişteki gelek peviste. İca xani biviyavayı bimin bivan koda bingeha edebiyat neteveyi tegiştinavi nişan emedi. Piştivi Hacı Kadir teorisyen eleki ve mesele gelek alyan ve teorizet ke u bimin dinav helbeste edebiyatı u rızgar kırına milletekta garidanın pırkırın çet. Di gelek helbeste kadar dijmine ki pırtunde edebiyata aşıkhaneye Sofiye Nakşibendiye ve serdeme. Çünkü edebiyata kujerat bije işbazi, havai dervişi, milleti xiste fakru be işi, edebiyata ki kud serdema şiariya milletan da beretede de cekidin arastaki berevaş. Tabii ki bu melaike ilmin İslami Kürt xuyne le dizane arastaya milletan edebiyatan zamanan berkuvvetçe
Loma dibêje eger milletê düşûna wan helbestvanan da berê xwe bidana helbesta min ne niha gihîşt bûn rizgarî. Ev tiştekî pir balkêş e. û gelek caran rehnel Kurdan dike. Mesela di helbestekî xwe da Kurdekî koyî dibîne İstanbulê derdê hev ji hev re dibêjin ew Kurdê koyî binêrin ev kêmasiya me ya zimanî nebûna teasuba zimanî ew Kurd jê re dibêje bi Xwedê piştîn hilweşandina mîrektiya bavan gelek tiş xirab bûne vir di wê da tenê Kaka Ehmedê ye Berzencî hûn zanin bapîrê Şex Mehmûd e dibêje mixabin ew jî dersa xwe bi Kurdî dibêje bi mixabinî dibêje yani gelek tiştê me çûne ew jî îca dest pê dike rexneyên tûn lê dike lê tiştek dibir daye karakterek helbestvanekî û berpirsiyariya civakî werdigire ser xwe dibêje kurî kam cê bikin beser xwe da eme lêm bûyte illetî sewda ez xweliya ku derê serê xwe yani milletê me ev e ev milletê me ev e lê ev ji bo min bûye nexweşiyekî sewdayê eşqê ez dev ji vê dozê bernadim yani milletê te muxatabê te ev be jî wexta ez bibêjim pêşengên tên xwedî berpirsiyar hebin dev ji vê yekê bernadim yani ji vî alî ve rola Hacı Kadir pir balkêş e bi qiseyî çake destiyan digirim terkî nakim bo lome ta demrim yani ez rexne jî li wan bigirim ez ê bi gotinên xweş destê wan bigirim ez lome jî nagirim heta bimrim yani ev tiştekî pir balkêş e yani bingeha milletan çandan gelek caran mirovên vî awayî datî bê berjewendî ne xwe ji bo dozekî terxan dike çend tiştê wî din jî hene mesela ew berpirsiyariya edebiyata neteweya kolektif Hacî di gelek ciyan ve tîne bîra me dibêje wernebe em dünyaya nefsî nefsî ger li ber ê we nebê bakim çi ye nebêjin yani evê dünyaya herkes li pey nefsa xwe li pey berjewendiyên xwe yên takê kesî digere ji ber we nebe mineta min jî ne nîne min li tofana berî xom derdekem wa mezane damenî xom ter dikim tofan jî rabe ez dikarim tedî kurman ji bêjin babê herkes kumê xwe digire ne dibêje ez dikarim kumê xwe bigirim lê ji ber wê ye ez vî tiştî ez vê xemê eqas dixwim bi vî awayî bi min gelek mînakên şopên vê edebiyata neteweyî di nava me de heye baş e belkî vê pirskirin çi ne ev derfetên vê yani eger niha Kurd di rewşa qereçiyan dabin ne qereçî çi ne milletekin ku welatê wan nîne îddiaya wan nîne tu tiştekî wan nîne destê xwe berlambayên trafîkê ne destê xwe vedigirin ji bo ku bijî yani ev edebiyata neteweyî biriya hêza xeyala edebiyatê armancên milletek destnîşan dike kodên wî destnîşan dike ku millet ji bêhîvîtiyê rizgar bi taybetî ev real polîtika siyasetê gelek caran milletên bêhêvî dike ez vê dorê pir dibîzim mesela tu devê kî vetkî millet pir bêhêvî ye dibêje ka çi maye yani lê tu wexta berê xwe didî edebiyatek ne tu berê xwe didî çavkaniyên me yên wisa ne ew helbesteke Abdullah Pêşêw heye bi siyasiyekî Kurdên navdar ra dikeve münaqişeyê dibêje ev xewna şaîran e îca li ser wê gelek helbestên ku pesnê xewna şaîran dide ku dibêje leweteyê hey xew dibînin ev tiştek pir girîngin yani evana stûnên civakê ne ku di dema ez bibêjim reel polîtîk milletek bên teng dike di wir de hinek çavkaniyên tên manevî edebiyat tiştekî manevî ye manevî ne tenê tiştên dînî ye çan xwe tiştekî manevi yani millet li ser maneviyatê tê ava kirin yani stûnê lingekî wê ev e
ev jî çand û edebiyata ku kodên wê di edebiyata neteweyî de bi min pir bi başî hatine ava kir. Ji ber vê ev edebiyata ku pêşengên me di helbestê de û paşê di 1930 de beqên edebiyên hawarê taybetî di çîrokê de temsîla edebiyata neteweyî em pir bi başî dibînin. Çend çîrokên Celadet Bedirxan hene, Kamran Bedirxan hene, Nurettin Zaza hene û piştî şoreşa Eylûliyan jî divê serdemê de ji Alî Abdurrahman heta Rahîmê Qazî di romanê de temsîla edebiyata neteweyî çêdibe. Evana tiştên pir giring in binevin herkes dikare mala xwe de van tişta bixwîne ew peyameke subliminal ne peyameke pir veşartî di xeyalan de di îmaja her xwendevanên Kurd de çê dike ku em aîdê ciyêkin xemeke me heye ne armancake me heye temsîla me heye pêşengê me hene em duajoyên van kesan ne var du cana ez bibêjim zaafek nîşan bidî jî eger derodora te mamosteyê te hebine cîranê te hebin dostê te hebin tu ji wan şerm dikî yani bi min edebiyata neteweyiya Kurdî kodên wiha ava kirine ku Kurd li ser lingan bimînin. Çünkü em rewşa civakî siyasî temaşa bikin tiştên hêviyê gelek caran tunene. Lê ev tiştên me yên manewî eger bên xurt kirin ji bo wan kar vekirin û berbelav bibin. Mesela sedemên berbelav nebûna vê heye xwendewariya Kurdî gelek kême diyalektên me hene teassub di navbera wan de çêdibe tiştekî pir xirab e akademî rexne bo nimûne niha li Bakur beşên hinek zanîngeha beşa ziman û edebiyata zazakî heye û ya Kurdî heye cuda yani ev projeyekî pir xirab e yani çima Kurdekî zaza di yek polê de hem kurmancî û hem zazakî behev re fêr be nimûneyên baş yani bêjim cem me li Mêrdînê li zanîngeha Dîclê di yek polê de Kurdê kurmanc û zaza behev re fêrî her duyan jî eger her du edebiyatan jî bixwîne evê çavkaniya ku me beheve girê dide em ê wê yekê çê bikin yani em neçarin evê teassuba zaran lehçeyan deveran bidin aliyekî salên ji vir heşt neh deh sal berê hebûn xwendekarên me ji herêma Behdînan de hatin qestî min ji wan dipirsî ka min evê Silêmaniyê dipirsî ji ber ku ez zanim ne di maweya şerê navxweyî de hesasiyetek çêbûye min bawer dikin 4 sal beşa ziman û edebiyata Kurdî xwendibûn nikardin duriste ji Pîlemêrd bibêjin çend tiştên wisa pir giştî yani ew teassuba navçegeriyê tiştekî pir xirab e ku rê li pêşiya vê armancê digire min piştî demek li wan qedexe kir min got yên Behdînî bin divê biçin evê herêma Silêmaniyê ser wan bixetin wexta min proje dawan evê hewlêrê jî min got jî evê kurmancî ê hewlêrê hindik bûn yek du xwendekarên me wisa çêbûn ev baş e pir baş e nav Kurdê me yên Bakurî de ev hesasiyet kêmin baş e pir kême lê taybetî di mînaka kurmancî û zazakî de xetereyên bi vî awayê hene ev tiştên pir giring in ku mirov hêz bide wê yekê xeyala me eger nêzî hevdû bibe ne xeyal diwarê xeyalê de edebiyat çavkaniya afirandina xeyalê ye ew ê demê hûn bawer bikin dê gelek problemên me pir bihêsayî bên çareser kir ew mesele dê belkî tu hinek tişta bêjî ez niha asas bêjim yani min nexwest rastî müdaxile bikim çarçoveke gerek xweş dîrokî agahiyên baş pêşkeş kirin xwe hema bêje pirsên min hemû hatin bersivandin ji ber ku demê me jî kêm dibîne yani ji bo 3 dexe te mane tinê pirseke dawî bipirsim yani helbet huner diguhere şêweyên hunerê jî diguherin yani îro roj ev kanûna edebî ya ku heta neha bijîşxanî koyî destpêkiriye heta rojama hatiye ew jî veguheriye gorte mesela çi şêweyên edebiyatê bin çi hunerên dinên dîtbarî bin dikarin ve rola edebiyata netewî pêk bînin yani hunereka ku va
کشین می نتویی جولی را که دکاره به اساس کرد. راستی البته چیزی که 100 سال ادبیات نتویی 100 سال بره و یا ایرو هم نکارم دوباره بکن. چونکه تا که کسی تی پر بهز بویه و ناسنامه تا که کسی پر خورتن بناو چیوا کده نه نفشین نو داشی. او آرمانجن نتویی دوی مرو بوک حب چاوات دید چیزی کنسانتریه تو دناو کشین تا که کسی دا بکاری وان بدی. Yani edebiyata netewaya vek serdema Hacı Kadir vek serdema Cegerxuyn çenavın jber ku bernameyn partiyan ideolojiyan wan tiştên kolektif gelek beqîmet kirin. Pere nakin ya mesela o tiştama dibihîzin gelek nifşên ciwan pir wan tiştan bihîstin. Divê tu yê formê biguherin. Yani jber ku em nikarin milletê Kurdê divê 100 salê da vegerînin 100 sal berê ne? Ev bejin ve serdama xwe meji 100 sal berê xelkê wiha kir em ê jî wisa bikin tu bişek sebir bike. Ew çêna. Tu neçarî kêşeyên îro, arasteyên îro, têgîştina edebiya îro û wê gema kolektif tevlî hevk.